Mulan nan mai. Hello watching. Hello watching. So manu go na. Kile goli watching de thakaram de mohan so watching ase. Mon de thakile mohan sob mon. Last time ubaida khushi bala kotha ekta kwa manu gonis na. Yade thakatak to amni watching garden bhabna koribi. To watching kan bai koile na hobo de mohan kiman ase watching hobo dia. Hello watching. To Ayya, gole starting mohan ekta kobo huyang no nai do de. Ayya. Thank you so much. Itu ekta Oje braki ko ase moi do plane de thakane aji do program honise to moi bi part ekta lobole khobor paise so ekdom excited Konyak busti khan alak jaga bra do kitia bhai ne log paise to occasion to utha do consider as a big blessing aro moi asa sat watching de kunuma digise tahan bi dikhina uchilu bhamna gorna beshi profit gure ase guna itu janai dia se first of all hello lampai pale na itu lampai do moi la friend ase anyway hoyang nu nai gon is na ekdom khada bro moi do gobo dusra talent thaka manu kan beshi ai bole ase to garne mai keman kata gori dinu me nervous kai jama anyway hoile bi yade back side de back screen de moi man lamba dikhina moi hi eta mon dangor ase ki moi bi man lamba thaka de ene mon du koi thai chini koi na amni kan ke aro sob yade kiman ase itu kan ke moi look down gori ase so moi de man uchi asni koi na mon dangor gori ase point di jabo uchai bra kwala point ni moi to repeat kori ase nutun na gobo mohan starting introduction la kotha koi na jaise tai to tadi moi kobole mon ase tai moi bi camera de bi si nervous kra man ase de so amni kan video kan lobo koli do koi gene lobi ko na itu bi moi la sa ko bi repeat kori di ase so watching dai se tai uchai bra gosi ki tai do porna manui dikhi ase eninga Believe moi to pora nutun dikhi ase so tai kile dikhi ase na bhamna baran jo ring paise goe to moi kile nutun dikhi na gona sadam de ring banai so next year adam ki do itu convention la naam de goi na ekta do bhagina jawla boina bishi manu khushi ba friends kan alak youtube ke dikhi lagi na moi eku manu to nohoi dukhia bacha ekta ase Pele bi YouTube pe dikhi lagi na do beshi friends log paise pele bi itu machode na paura do itu cha bika jaga de taila gorom cha kharu na paure watching the kono bai share guri dibole beshi mon hoile bi moila sati beshi close friend ase tai ki share gule ro tai lui de kini agona ro beshi mon do anyway aro next point de na jai ase First time, my youth convention de beshi khushi ba cheese ekta moi ge experience khushi. Itu do practically mohan on the spot competition jawle disho. Itu do chap wa gora. Na chappa wa bu. Itu do dusra competition do mohan I practice kurna bi ahai. Will be youngsters can be preserve kuro garni. Itu kurule dishe. So I really appreciate itu video do moi chawal loina ase. Moila channel de moi do diule ase. Full loina ase pura busti laga. Aro itu next year to competition kurise kole do moi itu chapa plane kiman lamba kuro bare opore na otha wala ke do moi top te ase na amyang ke janai dia ase mate okay next point ni jabo mohan youth kurise kole youth secretary ba lead kore so ochai laga olop moi kitabi na paura convention de ahe agina dikhina hala moi olop koi dibolo mon ase tai kotha tai koile ekta ending kore Akia singa tamnang, na? Atau ngaulang China tamnang, na? Jutland de timing ma pelak singna nang penga tamnang. Na ini ada tu hotai. Tu moi phamna gorisi ujeri tu to stage te use kuri ase niki. Pahile bi last time demo bode sumo station de moi jun lok paise. Ujai, na ambu me boy, moi ini aku adam de jing de onglak se singa tamnang. Itu moi confused guys itu hiriti di bra has na mane itu la ton no kote bi na paure to moi aro 30 kuri ase hangne tabu chai ini aku sile anyu tak yang tabu se singa tamnang
kita ese tai la tati asini ki itu kili itu tu tone tu batai itu use kore actually moi la question alak ase tai bi answer alak dibo lage na moi itu bhamna hoi jaise inia korne ba ro utise moi jun the same sumudi jaise to dara na tamla gari ki ja aso to tade ki lode jaise to oje tomara chamse chingdo onga kya ai se singe tamna oh my god to oje laga moi kote jailibi na itu aro moi bhamna kuri ase ki aji tai stage te yade information dadan bi moi itu dikise so iman youth kan ite 1000 youth kan tai lead kuri ase mohange to lead tai la capacities kotha korai style itu khan do tai beshi humble manu ekta moi dikhio pari ase itu gane do moi bhamna korise ininga type te kotha gule do sob ke lead group aro neki to aji moi khode korai sile khola upabra koise tinglem ni khaman uba manha se singe tamna yade aro aisile itu ochebra apni part lobo goda lobo nai yalak chia nanga sa sing tamba finalize ni meng paju yalak se singe tamna so moi bhamna korise o Chinese nai kotha kule moi kibi khun mangso re Chinese na leadership quality in the coming days yade na aji jokes karne kali serious karne ininga laga jaga pong unique na wish cry to you an idea say anyway watching khan do koi bishi manu cheerful givers ase mota ase itu ko do moi proof ekta ho do watching chingla khan things di ase ininga phok lagi na aisile tai khan shinik bilenya lai Nick gom oh ngenyik ala chon man pot singobu yakma super glue king obu ada de sinik nick gom sing ni ba kemana tau watching chingla kan lak ngo yang ba kotha kali watching ton di jaisu cham se kala ma pheng ba thuma pheng phau ki hai ma nick sa pha we sai wan do mayu cham loi ang ki na ina ko na do bishi bhalbar receive kurse aro main kotha do pacha khan in this movie pacha ase so beshi khushi bale phok lagi na aisile oje manching do mohan do man dur bai wish koi thaka tai ki kinia dikhum na reality de oda tai service dibule tu jaga de phat phak kurule tai bar lead kona padem you like ai mohan do alag dunia de pongjise na alag khushi pa part ekta pongja janai di ase anyway short part the ending part de pongja ase bishi lamba loisi gule tu khata manu ase kona gali diu last thing koi di ase last time video na yo win kyo hum laga video ke olaise moi ek karne ola dem de question duida aise itu duida la moi ekta koi dio so comment ekta beshi karabar disi ki na yo la replace te tui ek kulo uthi ase kile kanda nai iman biara gali di ase comment ko ase kun ase na jane nakan dibo gole next time aro na olabi to na yo moi ko ase ki tai hosabi emotional ase fully hurt tai la imagination past life la story bra bishi ba love song banai so I'm just an actor ida ra ko heartbreak kuna nai kun yat kuna nakan digna nakanda ase so yade Konyak khani finance kono ba comment kuna thakile amni itu clarify kori di ase moi kun yat kuna kandibo next to kandibo bare aji moi bhabna kora manu paile itu clarify kori di ase aro love song release kora laga moi alop study jadem te moi paise ki love song ro beshi bakto heart break kora bishili full with heart takhan bishi bak lyrics bhari itu olai we itu bra mohangi use mane mohangi touch kore manu khan sa manu khan itu koi kena moi khuni ase so moi bishi wish kore ase aro konuba osore thakili bi koi dibi ki ochai manching la story fully janibolo moi bhabna de ase itu garne tai logore interview logole watching de ha nam de guna itu jaga khuli dibi guna amni anbi pray de madat kuri dibi guna to chanai di ase ki jane heartbreak la ho pare tai la story alag thakibo pare legend do tai ase so tai logore log pawle plan de ase log paw pare sibule channel de hai jabo anyway bishi lamba ko bole bishi mon ase logile bi moi logore beshi talent thaka kan line de ase
মই do time dia ke khushi pai gina yade uthi ase as short chutu YouTuber ekta ase support kurna aise bishi manu especially Konyak manu khan thanks dia ase 1 lakh stay hit kurule ase 95,000 hoise to aji rati yate thaka manu khan subscribe kurina pungjai dia karone thank you so much thank you yeah thank you in advance thank you so much to iman thanks ko bishite subscribe korna gule amne la pap your wish will be support kurle ekta ke na pawribi media bishi important hoise moi ekla la kotha nohoi media friends kiman ase itu pra kam bishi chuli de man action dikhina ase itu karone aru man yadi youth khan thaka time de koi ase media ki to youth khan active hoi alag ita news channel laga alag la link lagise takhala jamla ekta olaise ki ase beshi assist kuna ase itia bi amnia needs ase gulo you just contact me takhan de collaborate kuna moi time de vira to amne bi dikhi ase inia hoise gulo do mahala Extravaganza 1 kilo do thau parbo and let us fight for our brightest future to mahala hatte ase guna youth khan thaka nam de ru chanai di ase youth convention de sobse khushi ba aha sa stage te moi khushi paina saise iman dangor ekta gas prai to banaise yadi uchina kotha gule mon dagise boli bi amni kan na dekhibo na dekhina kotha gudhale biya bawo to gane kotha kora nai ore idu kiman sob banaise idu moi purna time ge yad kuro parise pan nisna ekdam traditional way to banaise idu garne moi la channel Tinglem Konyak channel de moi dia YouTube itula explanation pura loigina ase idu khor bana laga decoration ba shuru kona itia yadi stage te moi khuli dia ase thank you so much may God bless you all our time dia garne bishi khushi pa janai dia ase thank you once again